Ringa de New York ki Malta Tongde Nyedab ki Shina ki Tila Chabe Soda Dini, America na semiconductor chips Jeba, Kabada Motoso, Log Jala Mangbo Lebata Bulega Cheke Longde, Jala de Sosa Yimbatan, Teni Tongke New York ki Changjone, Motadane Chuzu Sumki Gantala Cha Yobatan, Jachuni Food Tushima Saya Chisam Yudu. In our modern day, Tingsang ki Tula Keran ki Peju Chebe Jala Tsamenala, Halam Ningdu Lole Bam Chips Yore. Dini America Ningdu Logle Bam Chips Soken ki Tsonlega Global Foundries ki Soda Imbatang, Konsu Soda Dine, Lojila Ningdu Logle Bam Chips Mangpu Tunju Yobe, Gogo Lebleb Chebati, Bum Shisu Yobata, Tente Kanchi ki Nala, Logle da Lato Kabar, Motor, Gayo Sungyop the David Sanjo Solo Gobe, Ningdu Logle Bam Chips Gane, Shidong Abja Patunju Yodu. the semiconductor chip Tuje Jala Chiki Lebatabuni, Semiconductor Ram, Londe Cheg Yobatan, Tela Dene, Tuje Lega Chig Yore. America chips Sartu Cheyu, Wenga Tadechar Zamlina, chips Sojungi Gajachu Arinal Yobata, Gaja Dunju Dongal Ha, Shar Ishi, Gigam Nal Yodu. If we cannot import Kissing Anzu Lokche Tinangden Che Mituna, Motor Soken Namki, Motor Sotuki Marela, Lato Kabar Soken Namki, Legar New Gigre. The ramifications are so huge. America da Ghana gi dalm lots of chiru doshin yobatang lokche de soken so temela Ghana gi sensu chegyu nyanga yobaten ari nangren chegyur kange thesibre Doi neyam kapsu America ningdu lole bam chips madambe kange zo motor soken chole kha chola thebe kapla nyamyo khangsam sa yore The automakers motor soken su kange the gyopo se gyoba chadu lokshe tu khane yong yobata khari chene dangi mebe tiwode lebre teni kunjo ken tanganzur lokshe de dangi mindu sewada chikbare Nedun Kebesena Tingsa Chipsam, Ningdu Lole Madawe Gangi Nyungtu Duamado, Zawane Setsa Meba Yichi Yobare. Having both Gine Americana la Tende Soda Yuta, Nine, Siju Nyamship Kangam, Sheje Dine Nika, Sansam Nanglola Tang Gujuni, America Cheto Shera Kashimbury Tingu. Nido Nishani Lurchin the Gebe Tse Gunimur Sinzi Biden ki Chipsam Ningdu Lole da Tsenri ki Tim Sheba, Dembet Nabata, Tiche to Dollar Table Maju Mani na Yobani, Americana la Te Chaya Yobe Tola, Ningdu Lole Nyamship da Sojun Chedo Mi Yobare. the Biden administration Kusha Biden Zingyongi Tsondoshi Gombare, Tinala, Tsole Tungchi, Raimondo, Nyamshu Chemushida na Yobata, Titola Motorsonke Tsole Kangi Gudita, Nanzu Tsole Kangi Gudina Nyamsum Chebare. Chondo de Choba den, Ningdu Lolep Soken Tsonleka Zo Global Foundry Sang, Motor Sonken Zo General Motors Tsonleka Wala, Longo Jutari Negu Kenge Sabasha Tubata, Kenge de Nido Nishasum Le Dawa Nibar Kabrache Yobre. as far as the GM agreement I'd say first and General foremost, Motors Tsonleka da Nganzu Tsonleka War Shabe Kenge Tel Suna, Nedun Tangboda Ke Cheshuni Gigab Denja da Dewa Yobatang, Turi de Gigab Nala Ke Yongjuter Tu Yobre. Maombe Lokashe Nala Nganzu Turi ki Jala Ningdu Lole Sodun Chene, Mao Barkaze Saba YouTube yu Nubatun Yen. Turi Jala de Madambe Tuzu Shawanesung, America Tsonleka Mambu, Sasu Chigur Dollar Tepo Mambu Zu Sera Che Yobatang, Global Foundries ki New York ki Sota Tada Yu Shimbanang, Sotun Mangtu Tonju Cheshi Yobamase, Sotun ki Nuba Dachi Mangtu Tonche, Dollar Tebunji Tone, Sole Khan Saba Nyendam to Zucher Yodu. Kit Kosinski Dambe Nezu Pabju Danyan Shuken, Sunamyanzom Yin.